Burkina Faso ni igihugu cyubatse ku birometero kari 274,200 na miliyoni 24 zirenga z'abaturage. Kikaba igihugu giherereye mu burengerazuba bwa Afurika, West Africa, kandi ni kimwe mu gihugu cya Afurika cyugarijwe n'intambara ndetse na za kudeta zitagira ingano, aho ubutegetsi bwagiye buhindagurwa kenshi binyuze mu buryo bw'igitugu, intambara ndetse n'amakimbirane mu gihugu. Ariko uyu munsi igihugu kiracyari mu maboko y'umugabo ukiri muto cyane, Perezida Ibrahim Traoré w'imyaka 37 gusa y'amavuko, wagiye ku butegetsi mu buryo bwa kudeta. Nawe bakaba bashaka kumukuraho mu buryo bw'igitutu n'igitugu cyinshi, ndetse n'imitego y'imfu nyinshi yenda kumuhitana kenshi. Ariko kugeza n'ubu aracyakomeje guhangana nabyo nta kuzuyaza namba. Gusa nubwo igihugu kikizahajwe n'ibibazo by'intambara, uyu mugabo yajaje azanye ikinyuranyo gishingiye ku kwiyubaka mu rwego ruhanitse, yaba mu bya politike y'igihugu, gusana ibikorwa remezo, kongera ubukungu, kugarurira abaturage icyizere ndetse no gushimangira ubumwe n'iterambere ry'abaturage mu gihugu. Ni umugabo uri guharanira kwandika ibigwa amateka bikomeye binyuze mu kongerera imbaraga igisirikare ndetse no gushishikariza abaturage gushyira hamwe, ndetse byose abikora yigira ku ndorerwamo z'ibihangange byanditse amateka arambye muri Afurika mu iterambere ry'ibihugu byabo, nka nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Muammar Gaddafi wa Libya ndetse na Thomas Sankara wari perezida w'igihugu cya Burkina Faso. Bamenyekanye cyane mu guharanira amahoro, iterambere ndetse n'ubusugire bw'ibihugu byabo. Gusa kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mishinga Ibrahim Traoré yatangije mu gihugu cy'iwabo cya Burkina Faso, ariko ikaba imaze kumukururira abanzi benshi mahanga ndetse n'imbere mu gihugu. Hano Ibrahim Traoré mumuzi nk'umusirikare, ariko abenshi muri mwe ntimuzi imishinga y'indashyikirwa bimaze gutuma amahanga amugerera amajanja. Ese kuki ubundi iyi mishinga yose yateye ubwoba bashaka gusahura Burkina Faso? Hano tugiye kuvuga ibigwi, amateka ubuzima bikomeye agiye kubakira abaturage batuye mu gihugu cya Burkina Faso. Ikaze mu isi y'imishinga 10 y'amateka Ibrahim Traoré agiye kubakira mu gihugu cya Burkina Faso. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Umushinga dusanga ku mwanya wa 10 ni wo kubaka imihanda miremire ihambaye, highway. Uwo mushinga bawise Motorways and Urban Roads Project. Muri Burkina Faso, kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba, gihura n'ikibazo gikomeye cy'imihanda idatunganye, bigatuma ubucuruzi n'ubuhahirane n'ubwikorezi by'abaturage bikomeza kuba ikibazo. Kugira ngo iki kibazo gikemuke, Ibrahim Traoré yashyize imbere umushinga wo kubaka ndetse no kuvugurura imihanda miremire mu gihugu hose. Uyu mushinga urimo kubaka umuhanda mushya uva Bobo-Darousse werekeza ku mupaka w'igihugu cya Côte d'Ivoire cyangwa se Ivory Coast. Uyu ukaba ari umujyi wa kabiri munini muri Burkina Faso nyuma y'uwitwa Ouagadougou. Uyu muhanda ukazaba ufite uburebure bwa kilometero 200, ukazatuma ibicuruzwa nk'ibiribwa n'amabuye y'agaciro bigera ku byambo by'ibindi bihugu byihuse kandi byoroshye cyane. Bakaba bagomba kuvugurura umuhanda witwa RN23 ufite uburebure bwa kilometero 115 uhuza ibice bitandukanye by'igihugu, utuma ubucuruzi n'ingendo hagati y'uturere zoroha. Bakomeza no kuvugurura n'indi mihanda ifite kilometero 94 maze igahuza uturere tw'icyaro n'imijyi ikomeye muri Burkina Faso. Bazayubaka mu turere twitwa Korinka ndetse na Partiaga. Yose hamwe izaba ifite uburebure busaga kilometero 209, yose ikazatwara angana na miliyari 220 z'amafaranga y'amasefu akoreshwa mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu mushinga uzateza imbere ubuhahirane, wongera ubushobozi bw'abaturage bwo kugera ku masoko, ibigo nderabuzima, amashuri n'ibindi bikorwa by'iterambere mu gihugu. Umushinga wa 9 ni wo kuvugurura ndetse no kubaka gari ya moshi cyangwa se Railway Network Project. Umushinga uzatwara akayabo ka biliyoni 1 na miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika, hakiyongeraho n'andi miliyoni 53 z'amadolari y'Amerika. Akaba yaramaze gukoreshwa mu bikorwa bya mbere byo gutunganya ibyiciro by'ibanze kuri uyu muhanda uzacamo gari ya moshi izahuza ibihugu byombi mu buhahirane. Ibi bizatuma ubwikorezi bwihuta, bugabanya ibiciro ku bicuruzwa, biteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bihana imbibi ndetse n'ubuhahirane mu karere kose. Naho igihugu cya Burkina Faso cyakunze guhura n'ikibazo cy'ubwikorezi bushingiye ku kuba kidafite inyanja, bityo bikagihenda mu kohereza ndetse no gutumiza ibicuruzwa mu bindi bihugu bigikikije. None uyu mushinga mushya wa gari ya moshi ni kimwe mu gisubizo Ibrahim Traoré yateganyije mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'ubwikorezi, by'umwihariko ku rwego mpuzamahanga. Uyu mushinga urimo kuvugurura umuyoboro wa gari ya moshi ya kera ihuza Ouagadougou na Abidjan muri Côte d'Ivoire. Uzanafasha ibicuruzwa byoherezwa ku nyanja kuhagera byoroshye. Uyu muhanda wa gari ya moshi kandi uzahuza igihugu nka Ghana, Niger ndetse na Togo. Uyu muyoboro wose wa gari ya moshi uzaba ureshya na kilometero 1200 yose hamwe. Niwo mushinga muremure ugiye gukorwa mu mateka ya Burkina Faso. Umushinga wa 8 ni ukubaka ibibuga by'indege bikomeye mu gihugu cya Burkina Faso, harimo nk'uwitwa Ouagadougou Donsin International Airport,
mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'igihugu mu itumanaho mpuzamahanga no kongera ishoramari. Hakaba hagiye kubaka ikibuga cy'indege gishya cya Ouagadougou Donsin, kizaba ari kimwe mu bikomeye mu karere k'uburengerazuba bwa Afurika. Ibikubiye muri uyu mushinga ni ukubaka runway cyangwa se imihanda miremire indege zizagenderaho, ifite uburebure bwa kilometero 4, izakira indege nini cyane z'ubucuruzi n'iz'abagenzi, inyubako nshya zakiriramo abagenzi benshi ku munsi, bibafasha kugabanya akavuyo k'abantu benshi ku kibuga gisanzwe gikoreshwa cya Ouagadougou Airport. Ndetse iki kibuga cy'indege kizobokwamo amacumbi y'abakozi b'ikibuga cy'indege, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi bikorwa remezo bizakomeza imikorere y'iki kibuga, ndetse banategura ibice bizakira ibicuruzwa cyangwa se imizigo, cargo zone, harimo n'ububiko bw'ibicuruzwa byoherezwa cyangwa se bitumizwa imahanga. Uyu mushinga ukazatwara amafaranga angana na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika, bingana na miliyari 117 z'amafaranga y'amasefa akoreshwa mu gihugu cya Burkina Faso. Naho kubaka iki kibuga cy'indege gishya cya Burkina Faso bizafasha cyane gukurura ishoramari, koroshya ingendo z'ubucuruzi n'iz'abantu, ndetse no kongera ubucuruzi mpuzamahanga. Umushinga wa 7 ni ukubaka inganda zikomeye, Industrial Development Cement and Textile Project, kugira ngo igihugu kibe cyihagazeho kandi kigabanye cyane ibitumizwa mu mahanga. Ibrahim Traoré yashyize imbere gahunda yo kongera inganda mu gihugu. Iyi gahunda yose ifite intego yo guha abaturage akazi, kongera ibyoherezwa hanze, ndetse no guteza imbere ubukungu bushingiye ku mutungo kamere w'igihugu. Nubwo igiciro cy'uyu mushinga gitandukanye bitewe n'ibice bigize inganda, akayabo k'amafaranga kari hejuru ya miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika, bigaragaza ko ari gahunda izazamura ubukungu bw'igihugu cya Burkina Faso. Iyi gahunda ikaba irimo kubaka uruganda rwa sima rwitwa Sisinobu SA, ruri kubakwa mu gace ka Lango, rushobora gutunganya toni 2,000 bya sima buri munsi, rugafasha mu guhangana n'ikibazo cy'ibura rya sima no kuzamura ubukungu bw'igihugu. Ndetse banatangiza gahunda yoroshye ku nganda zitunganya imyenda, imyambaro n'ibindi bikoresho byo mu rugo, by'umwihariko mu mujyi wa Bobo Darusi na Ouagadougou, aho urubyiruko n'abagore benshi bazabona akazi. Ndetse banavugurura inganda zicukura amabuye y'agaciro, cyane cyane zahabu, ndetse no gushyiraho inganda zitunganya zahabu imbere mu gihugu. Umushinga wa 6 ni ugushyiraho gahunda yo kubaka amazu y'ubuzima n'ubukode bworohera abantu gukodesha inzu zo kubamo byoroshye ku mafaranga make cyane. Uwo mushinga bawise Social Housing for Depressed People Project, mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abaturage bavuye mu byabo bitewe n'intambara z'iterabwoba ndetse n'umutekano muke. Perezida Traoré yatangije umushinga wo kubaka amazu y'ubukode bwa make budahenze buri wese yisangamo. Uyu mushinga urimo kubaka amazu 1000, arimo amazu y'imiryango n'amacumbi aciriritse mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane ahangijwe cyane n'umutekano muke. Ibyiciro by'aya mazu bizubakwa mu ntara yo hagati ishyira intara y'igihugu, ahazubakwa amazu 800, hamwe hazubakwa amazu 100, ahandi amazu 50, naho umujyi wa Bobo Darusi naho hazubakwa amazu 50. Aya mazu azatwara angana na miliyari 5 na miliyoni 200 z'amafaranga y'amasefa. Bivuze ko buri muturage kuri buri nzu azajya yishyura ikiguzi kingana n'amadolari 8,500, hafi 12,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Urumva atari make se? Kandi uyu mushinga uzafasha abaturage kongera kubona icumbi, bagasubira mu buzima busanzwe, bituma igihugu cyongera kugira ituze n'imibereho myiza y'abaturage. Byose bikozwe n'umuyobozi mwiza, Ibrahim Traoré wa Burkina Faso. Umushinga wa 5 ni ugushyiraho gahunda yo kuzamura ubuhinzi ndetse no kurwanya ubukene, Agriculture Recovery and Poverty Reduction Project. Uyu mushinga uzatwara amafaranga angana na miliyoni 21 z'amadolari y'Amerika. Biteganyijwe ko uzazamura ubuhinzi, ugabanya ubukene, wongera umusaruro ku biribwa, ndetse unateza imbere iterambere ry'icyaro. Ibrahim Traoré yashyize imbere gahunda ihambaye yo kuzamura ubuhinzi kugira ngo igihugu kigere ku ntego yo kwihaza mu biribwa, ndetse no guhangana n'ubukene bukigaragara cyane mu baturage. Uyu mushinga witezweho kwibanda ku gutanga ibikoresho, kongera ubumenyi bw'abahinzi, ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga mu buhinzi. Ibikubiye muri iyi gahunda ni ugutanga imashini z'ubuhinzi zigezweho, harimo tractors na bull borders, n'andi mu mashini azafasha mu gutunganya ubutaka no kongera umusaruro, gutanga inyongeragaciro n'imbuto z'indobanure kugira ngo abaturage bashobore kubona umusaruro mwinshi kandi mwiza, gushishikariza abaturage kongera ubuso buhingwa no gutera ibiti byongera ubutaka, bigafasha mu kurwanya isuri n'imihindagurikire y'ibihe. Harimo no gutangiza gahunda y'inguzanyo ku bahinzi bato bose n'aborozi mu gihugu, bifashishije banki z'ubucuruzi n'inzego za leta. Ku mwanya wa 4 dusanga umushinga wo kubaka inganda zikomeye mu gihugu cya Burkina Faso. Hakaba harashyizweho inganda nshya zo guteza imbere ubuhinzi n'inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi, by'umwihariko inyanya, mu rwego rwo kongera umusaruro, kugabanya iby'igihugu cyatumizaga mu mahanga no guteza imbere abaturage binyuze mu ishoramari ryimbitse. Muri ubwo buryo
hubatswe inganda ebyiri nshya zitunganya inyanya mu duce dutandukanye tw'igihugu, zikaba zitezweho impinduka zifatika mu rwego rw'ubuhinzi, mu mibereho y'abaturage no mu bukungu bw'igihugu muri rusange. Uruganda rwa mbere rwitwa Societe Faso Tomate cyangwa se Sofato nk'uko namwe muri kubyibonera. Uru ruganda rwuzuye rutwaye amafaranga angana na miliyari 8 zirenga z'amadolari y'Amerika, rufite ubuso bungana na hegitari imwe, kandi rukaba rufite ubushobozi bwo gutunganya inyanya zigera kuri toni 100 ku munsi. Bivuze ko rutunganya inyanya zigera kuri toni 5 buri saha. Uru ruganda ni kimwe mu bikorwa byashyizweho mu rwego rwo gufasha igihugu gutunganya umusaruro wacyo imbere mu gihugu, aho kuwujyana hanze utunganyijwe cyangwa se kuwureka ukabapfira ubusa. Ndetse hari n'urundi ruganda rwa kabiri rwubatswe muri Burkina Faso rwitwa Societe Burkinabe de Tomate cyangwa se Soboto, rwafunguwe ku mugaragaro ari mu kwezi k'Ugushyingo muri 2024 mu mujyi wa kabiri munini wa Burkina Faso witwa Bobo Darousse. Uru ruganda rwatwaye amafaranga agera kuri miliyoni 11 zirenga z'amadolari y'Amerika, rukaba rwarubatswe hashingiwe ku ishoramari ry'abaturage n'ubufatanye bwa leta, kuko 80% by'ishoramari ry'uru ruganda byavuye mu baturage binyuze mu buryo bwo gusangira imigabane, naho 20% isigaye yose ni amafaranga yatanzwe na leta. Ibi byatumye uru ruganda ruba igice cy'umushinga mugari wa leta ndetse n'ikigo gishinzwe guteza imbere ubucuruzi bw'abaturage cyitwa APEC. Byose babikora ndetse babyubaka nta nkunga y'amahanga igihugu cya Burkina Faso gisabye cyangwa cyatsi. Uru ruganda rwa Soboto rushobora gutunganya inyanya zigera kuri toni 6 buri saha, nabwo rukabasha gutanga kilograma 800 by'inyanya buri saha. Izo nyanya zigacuruzwa ku izina ry'ubucuruzi rya ADIA, bityo igihugu kikagira ibiribwa byacyo byakozwe imbere mu gihugu. Akamaro k'izi nganda nshya ni kanini cyane ku buhinzi bw'inyanya muri Burkina Faso. Kugeza ubu iki gihugu kizwi nk'icya kane mu guhinga inyanya nyinshi muri Afurika y'Iburengerazuba, aho mu mwaka wa 2022 hasaruwe inyanya zingana na toni zirenga 313. Ariko nubwo igihugu gifite umusaruro munini, cyakomeje gutumiza inyanya nyinshi zivuye hanze y'igihugu, aho mu mwaka wa 2022 hatumijwe inyanya zingana na toni 23,600. Ibi byatumaga amafaranga menshi ava mu gihugu akajya gufasha ubukungu bw'ibindi bihugu aho gufasha ubukungu bw'imbere mu gihugu. Nayo isesengura ryakozwe n'ikigo cyitwa Trend Type kigaragaza ko izi nganda zombi zikora ku gipimo cy'100%, zishobora gutunganya umusaruro ugera kuri toni 29,000 z'inyanya buri mwaka. Uyu musaruro wose ni munini bihagije ku buryo igihugu gishobora guhagarika gutumiza inyanya hanze yacyo, bityo amafaranga yakoreshwaga mu kugura inyanya hanze y'igihugu akaguma imbere mu gihugu, agakomeza guteza imbere ubuhinzi ndetse n'inganda mu bikorwa by'iterambere. Ibi byose Ibrahim Traoré ari kubikorera abaturage ndetse n'igihugu cya Burkina Faso. Ariko ibihugu bikomeye by'amahanga bikagumya kumugerera amajanja bivuga biti Ibrahim Traoré ari kutubangamira, tuzamukura ku butegetsi. Naho ku rundi ruhande izi nganda zizatanga akazi ku baturage benshi, haba mu bikorwa byo gutunganya inyanya ndetse no mu nganda ubwazo, ndetse no mu bikorwa bijyanye n'ubwikorezi n'ubucuruzi bw'ibikomoka ku nyanya. Bizatuma abaturage benshi cyane cyane urubyiruko babona akazi, bikagabanya ubushomeri, bigatuma imibereho yabo itera imbere, ndetse n'uturere twubatswemo izi nganda tugatezwa imbere mu buryo bugaragara. Umushinga wa gatatu ni ukubaka igisirikare gikomeye muri Burkina Faso kizaba indashyikirwa muri Afurika. Umushinga witwa Military Strengthening Project mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke byugarije Burkina Faso. Perezida Traoré yatangije gahunda yo kubaka igisirikare gikomeye kandi kigezweho kizaba icyitegererezo muri Afurika yose. Ni gahunda irimo guhugura ingabo mu buryo bugezweho, harimo imyitozo yihariye yo kurwanya iterabwoba n'imitwe yitwaje intwaro, kugura intwaro zigezweho zikubiyemo ibifari, imodoka n'indege by'intambara bibafasha mu kurinda igihugu, kubaka ibigo bishya bya gisirikare, ibirindiro bikomeye ndetse n'ibikorwa by'ubwirinzi ku mipaka yose y'igihugu, gushyiraho ingabo zidasanzwe za Special Forces zifite ubushobozi bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro byo ku rwego ruhambaye. Uyu mushinga uzatwara amafaranga akaba muri miliyoni 90 z'amadolari y'Amerika. Bivuze ko Burkina Faso izagira igisirikare gifite ubushobozi bwo kwirwanaho, kurinda ubusugire bw'igihugu no kuba icyitegererezo mu mutekano mu karere ko mu burengerazuba bwa Afurika. Umushinga wa kabiri ni ukubaka amashuri n'ibikorwa remezo by'uburezi, Education Infrastructure Development. Ni umushinga uzatwara amafaranga asaga miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika, ukazazamura ireme ry'uburezi wongera ubushobozi mu rubyiruko, ndetse unafasha abaturage kuva mu bukene biciye mu bumenyi bubajijura. Kugira ngo igihugu gitere imbere kirambye, kigomba kugira uburezi bufite ireme bugera ku baturage bose, by'umwihariko abana b'abakene n'abaturiye icyaro. Rero Perezida Traoré yashyize imbere umushinga wo kubaka amashuri, kaminuza n'ibindi bikorwa remezo bifasha uburezi mu kuba buhamye. Iby'ingenzi biri muri uyu mushinga ni ukubaka amashuri abanza n'ayisumbuye mu bice byose by'igihugu, by'umwihariko mu turere two mu cyaro, gushyiraho kaminuza nshya zigezweho, amashuri makuru n'amashuri y'imyuga, kugira ngo urubyiruko rwongererwe ubumenyi n'ubushobozi bwabo,
ndetse bashyira imbere gahunda y'uburezi budahenze ku buryo buri mwana abasha kwiga atabanje kugurwa n'amafaranga y'ishuri, kuvugurura ibikorwa remezo by'amashuri asanzwe harimo inyubako ibikoresha amazi meza ndetse n'amashanyarazi. Tugeze ku mushinga wa mbere wa gahunda Ibrahim Traoré yashyizeho yo kwisubiza amabuye y'agaciro y'igihugu arimo zahabu, diyama ndetse n'ibikomoka byose kuri peteroli. Iyo ni umwe mu mishinga twagarutseho hejuru ari kuzizwa ndetse no gushaka gukurwa ku butegetsi ku ngufu, ndetse byaba na ngombwa akicwa, maze abanyaburayi bakikizaho bita umwanzi ugiye kubarembya muri Afurika nzima. Kuko Traoré amaze igihe ashyira imbere gahunda yihariye yo kongera no kugenzura kwihaza mu byerekeye umutungo kamere w'igihugu, cyane cyane zahabu n'ibikomoka kuri peteroli, ku buryo bwo gukura Burkina Faso mu bukene ndetse no kwigobotora ubukoloni bushya. Iyi gahunda yiswe n'abayobozi bati kwisubiza umutungo kamere wacu, cyangwa se mining and energy sovereignty, bisobanuye ko igihugu kigomba kwifatira ibyemezo byose bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli, bigahabwa abaturage mbere y'uko bijyanwa ku isoko mpuzamahanga. Muri iyi gahunda Traoré yashyizeho itegeko rishya ryo kugenzura amasosiyete y'amahanga yagiye acukura zahabu no gukura inyungu zose z'iyo zahabu mu maboko y'abanyamahanga akazisubiza abaturage ba Burkina Faso. Yatangaje ko zahabu icukurwa mu gihugu itakongera kujya gusa mu biganza by'amasosiyete y'i Burayi na Amerika, ahubwo leta izashyiraho uburyo bwo kugurisha zahabu ku isoko mpuzamahanga, ariko inyungu nyinshi zigasigara imbere mu gihugu zigakoreshwa mu kubaka ibikorwa remezo, uburezi, ubuvuzi ndetse n'imishinga y'iterambere. Ibi bikorwa byose bikaba bikorwa binyuze mu bufatanye n'ibindi bihugu bidashamikiye ku banyaburayi cyangwa Amerika, cyane cyane Uburusiya na Iran n'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bw'isi, ari byo nshuti z'akadasohoka za Burkina Faso bifatanya gusa muri uyu mushinga. Iyi gahunda yo kwigenga mu bijyanye na zahabu, peteroli ikomeje gutera ubwoba bwinshi ibihugu byateye imbere, cyane cyane ibyo mu Burayi na Amerika, kuko bisanzwe bifite inyungu zikomeye muri ubwo butunzi bwa Burkina Faso. Aya masosiyete y'amahanga yahoze akura zahabu n'ibikomoka kuri peteroli muri Burkina Faso nta nkomyi. None kubona Traoré ashaka kubakura amata ku munwa maze akabubikira imbehe akabangamira inyungu zabo mu buryo bukomeye, niyo mpamvu hakomeje kuvugwa imigambi yo kumuhirika ku butegetsi cyangwa kumukuraho mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko ibi bikorwa bye bihungabanya inyungu z'ibihugu by'amahanga. Traoré yatanze urugero rw'uko zahabu yagiye icukurwa mu gihugu imyaka myinshi, ariko abaturage bagakomeza kuba bakene, amashuri n'amavuriro bikabura, ibikorwa remezo bikabura, kandi zahabu icuruzwa ku rwego mpuzamahanga ikinjiza miliyari z'amadolari. Mu by'ukuri iyi ni imwe mu mpamvu ituma bamwe mu banyamahanga bamufata nk'umuyobozi uteza imbere Afurika, abandi bakamufata nk'umwanzi w'ubukungu mpuzamahanga. Abatarashimishijwe n'iyi gahunda barimo abayobozi b'ibihugu bikize, ibigo by'ubucuruzi mpuzamahanga ndetse n'abashoramari bafite inyungu mu mutungo wa Burkina Faso, bityo bakaba barimo bakwirakwiza ibihuha, kugerageza kumwangiriza isura ndetse no gutegura imigambi yo kumukuraho kugira ngo basubirane ubwisanzure mu bucukuzi bwa zahabu na peteroli mu buryo bubafitiye inyungu gusa. Iyi mishinga yose niganisha ku iterambere ry'igihugu cya Burkina Faso ndetse n'abaturage bacyo. Ese umaze kumva ibikorwa bihambaye n'ibyatangiye gushyirwa mu bikorwa ndetse n'imitego abanyaburayi bakomeza gutega Perezida Ibrahim Traoré wa Burkina Faso uri gukorera ibyiza igihugu cyavukamo, utanze igitekerezo cye? Gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze ibyo dukora mwibuke gukanda like kandi ntimwibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho butaha.